बालचरया छनु ह्या कछलागा त्रयोदशी निसिन ह्यागु एया लुटी अजिमाया जात्रा सोनु यंक तजिक जात्रा याना कछलागा अमै खुनु कोचागुदु थुगु जात्रा एया थने लगाया हे त ढंगु जात्रा कथ कागुया थुगु जात्रा या विषय तकया थिथि कथा या किम्बदन्ती तदु उकी मध्ये छगु लोक हागु किम्बदन्ती थैगु अष्टमात्रिका कथा कया तमलुटी अजिमा तस्क गरीब व मच खाच यको दुम कथा कागुया पाँचरे जात्रा जुइगु न्ह अष्टमात्रिका अजिमा पिनिगु मा कथा कया तम गोलया बछलेश्वरी अजिमा दुरु च्या च्या जात्रा याना पाँचरे या नख्ते बोबले बछलेश्वरी अजिमा लगायत अन्य अष्टमात्रिका अजिमा पिनिस लुटी अजिमा या त अपमानित यागु ज्याचन थया त अपमानित यागु ताका लुटी अजिमा अनछुहे मनसे तम लिहा वबले ए फसी केव हालिया रञ्जना गली सया चंगु छग फसी थ मच खाचते त के खुना नखि त हगु ज्याचन तर उगु फसी उजु सुजु मबुगु व थ मच खाचन नेपिताका देनी थुंगु गुले लुटी अजिमा फसी खुसी एंका वा एंकु गुले उगु फसी लुई परिणत ज्यावल वेहे लुयाना गरीबमा लुटी अजिमा सम्पन्न जुगु थैगु जनविश्वास तो अनली लुटी अजिमाया द्यख जात्रा मेपी अजिमाया द्यख जात्रा सोया अलग दिने वदकले अप द्यख जात्रा यागु थैगु जनविश्वास तो इंदानी अजिमा चानी थो यके गरीब यकु मस्त दो जनी थो रंजना हली था छौ अन फस केव रे छौ दुगा अनि केवे चाहिँ ववा बनी रिया चाहिँ ववा चाहिँ अन फस छ चाहिँ इंदानी माना चाहिँ तो मस्ते तंडगी रगा चाहिँ जनवलगा जनवया अले फसी चाहिँ खुले चाहिँ मस्त फुगा देन लाटगा आज छो मस्ते त चाहिँ थनी बक्ता लगा वो फसी थम इसाना इंदानी माना न मनसी अले थले त कने खुन दन सोले तो लुजला ए जिया चाहिँ छलुटी अजिमा रगा ताया तो दुगा थुगु जात्रा लुटी अजिमाया द्यख जात्रा लिसे अजिमाया मस्त कथा कया तपि शोभा भगवती ज्वालामाई मनकाचा स्वाछपु गने द व पुरी गणेश न मुख खुख जात्रा यागु यई जात्रा या छोले लुटी अजिमा मनकाचा व ज्वालामाया द्यख थलको या लुटी अजिमाया देगले बिचाकीसा शोभा भगवती या द्यख खुशी पारिया शोभा भगवती देगले बिचाकी कुख अथे स्वाछपु गने दया द्यख थहिति व छत्रपाती या दत्री चंगु देगले बिचाकेको खस फुरी गने दया द्यख थोबी चौरे बिचाकेको यई सोनु यंगन हाइगु थुगु जात्रा नापागु दि त्रयोदशी खुनु असया त्यरतवाले चंगु द्य छेन सांस्कृतिक बाजागाजा सहित ढलको चंगु देगले गमे बिचाकेको यई अथे द्यगमे बिचाकुगु चाने खुनु तान्त्रिक विधि कथा होम यागु चलन्दो गुकी छजो न्या ताहा की लगायत या आहुति बिगु यई अथे जातया निनुया दि कछलागा चरे खुनु सुथ नापा द्य पुजे या वै पिनिगु भित मोमो जुइगु खस निने थइतिया सामितेस मस्ते त रोग व्याधि व भय मजुइमा थका फायाला तया मर जानकेगु चलन्दो अथे वो खुनु हे बनी द्यगम पिकाना तजिक जात्रा याना थने या थइति खुख हे थिंकी जात्रा सोनियादी कछलागा अमै खुनु सुथानिसे द्यख पुजिया वै पिनिगु फिट मोमो जुइगु खसा अनली ए या थने व कोने लागा चाहेका द्यछे हया जात्रा कोचाकेगु यई
थौकने थुगु जात्रा जनसहभागिता एकोहे मोजिया वंगुली दख कुबिपि मनुतेगु तक अभाव जिया चंगु स्थानीय लिसे गुठ्यातेगु थापुदु देह जात्रा याता कुबि त मनुरो मरु दख कुबिपि मनुरो मरु होला दख कुबिले जमसेमा वसबे होला मस्त छ तुमने व्रत छ कुबि मुखे होला मस्त छ आखा बोबे मस्त छ कुबि मुखो आसो न जे दु मुखो आसो न दुसा जसा हरे ज्यादा अब आसो न कमी छुए दु मुखो कोइ थथा लाना चाहिँ यामा हरे थासा गुठी ससाना बि उयो दाजा बि मलाई गुठी ससाना काउँछ नबकेकोला पछि यामा लाछ थपा यामा लाछ अनि थक फेन्छ मेमसामा फेर्ने माछा 15,000 थन तिमी मच्चाकीमा 15 छिन्यार तया दोषी देव त्यही बेला सकाए त दोषी देव अनि गरेन जम्मा गुली गुठी नचले गुली गुठी मरिया गुठी नचले या मुखे जुनलो गुठी आइसरो कम ज्या नचले वइ पनि व्यवसायमा शिक्षा नभा नेपाल सरकार यामा दोस्रो चाहिँ ठिकै दुनिया चाहिँ नेवा दाजको पनि गुज संस्था गुठीको गुठी देसन छाडा छ थ जजी तो एत पैसा नमुना बच्चा न्याय सल याना ठिसन ठुसी चाहिँ ठु जात्रा चाहिँ ठुक ठान्याक्यु ठुले न्याक्यु त्यो प्रचार प्रसार न मदै हुन होला यहाँ प्रचार प्रसार न यात गर्ला अझ न छिगु नेवा यो जको नेपाली बिजो नखच खजिन तजिको न्याय जने मन्तुन थुगु कथया जात्रा पर्व नेवातेगु जकमक्से नेपाया हे तिसख उकि थजागु जात्रा पर्व बचायागु नीति जात्रालिसे सम्बन्धित संस्थातैसा उचित संरक्षण ग्वाली व थप प्रचार प्रसार तक या मागु खने दुसा स्थानीय जनता न थपिन फुट चागु कथा ग्वाली या मागु खने दु नेपाल मण्डल टेलिभिजन नीति राकेश खर्गे